So hello guys, welcome back to my Welcome Teron YouTube channel. Uh, Pini video bang enang ni tuma panang paklang ponji la ke yo non nil tum ke do la dak dipu si do dipu la stadium la bang so annung si do non ni tum ku dipu ke bang la ke pini penong we Karbi Anglong singing superstar season kwan lo season 4 penong we final grand final lo posipula si nili labang so Karbi Anglong singing superstar grand final season 4 grand final long si palip dunji lapu alang like alang li long si dunpo alang like alang li men lawison killing alang li ke Karbi Anglong singing superstar season 3 long ke hai kacepate dun ke hai bang pulo alang li long sinili dun pola si kadu ko beta video ke cheng pen ke jut an nanglang dun non to tang pe adim le pale dun lo na Kalau lo sih po, ini ke, Ini magkarong to sagdi kasi na itong kaduro ita Panginoon alir lang si Pidun na bravo na no? Grand final po lang to. By Miss Dipshika Rajbongshi. Right after Miss Dipshika Rajbongshi, it will be followed by Miss Ringjanati Diffusa, and last but not the least, Mr. Pradeep Hanse. Therefore, all the finalists are requested to get ready by themselves accordingly. जो मजा है मजा इसमें आने ये जो मजा है ये जो मजा जा रहा है झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा सत्यं शिवं सुंदरं along with certificate, trophy and bouquet, and also Karbi Poho. Congratulations Dipsika Rajbongshi. She is all the way from Golaghat. Come on, Katuwe Tasika Tepen Richard David Sinang Donato. So Dipsika's total votes is 8,158. Okay, trophy. Ini Filipina la production hin pen selang litu men si la title on manggalang litu men si ini pola la si Camera action. Okay, trophy galo la si thank you so much Dipsika. Okay, now ring 30. She is the winner of Karbi Anglong singing superstar season 4. Okay. So la si kami alang lito men si Pipa Jirponi po.
certificate, board rupees 30,000, and bouquet, Karbi Poho, and trophy, winner trophy. আজি ঘৰত নাযাওঁ পাৰ্টি খাই যাম পাৰ্টি খাবি দেই পাৰ্টি খাবি মাংস ব্ৰইলাৰ খাৱা খাবি দেই ভালকে ঘৰলৈ যাবি तो कदों का बेटा आस्तिक टेबल रिचर्ड इंसिडेंट Danfari she got to tell folks 12,099 तो लगते Alang liang winners of Karbi Anglong Singing Superstar Season 4 Lapen alang lige LGT Cine Production long sita me official alun dola la sinali tumalang lelun ke Arjulong typo Arjulong le tumsa me non Arjulong tame alang lia se khale raksa me jume pikan so that dak se non sita me winners long lapen de ke bang jilang tame LSD Share Production lapen de LGT long tame alang lige contract lo pone lo alang li tumase alang li tuma production long tame Arju pone long potona tu to dak de batai si asing ke thebe Richard David sina Lapen non photo session la come forward everyone. All the judges are also requested to come. Sir, Raju Rapar sir, first the middle. Lapen advisor sir and ma'am also. জুত লৈ যাম আমার সিবা নতুন mukrang bagiat lo nih don las lapu bang ini. Excited big. Tang pin ya video ke lan se ke pat julo se video jong se lang mesen bulote subscribe no la pen lang no dak bulote lage nang ning hang lo ta se bele ka video le chetong nang lan gal